World Cup yone ija kandi zafutana kizo bari yamande biraba na chumwe okuyikumi na kumwe nubwo kuzafutandaka kandi nakubagambira timu zikuza kuyigura timu zibiri timu zibiri Senegal niza kuba niyiguraho na timu ibakweta Netherlands. Senegal ni kuba niyigura na timu ibakweta Netherlands mu kibinja cyo kubanza GTA kandi bako bari yakicaye cyo bakweta Samana Stadium abakuva bari mu kata bose kicaye cyo mbamba kimanya niko kubira atandike bityo kandi group A nabwo ni myenda kugambira ngo ukata na iriyo mu group A neza kuba yine equed neko yine equed kapira nkaza kuba kabonire nkako bakabonire kandi same day England na yine neza kubera kwaho neza kubera haho kandi bari mu kibinja cyo kubanza kunabagambira ekibinja cya kabiri gete group B neza kuba nakubariyo Iran neza kubera iyo nayo kubera iyo mu kibinje cyo timu zini nyinyi kuko nabagambira timu zini nyinyi kandi zaguma nimbagambire mwe bari munonga amakuru gitu ntuga komaho kandi saguma ntwe yongera yo nzaguma ntubagamba ntubahereza amahurire marungi mingi munonga kandi nimba sibora kandi nimba jangu mu subscribing Facebook YouTube buri kimwe cyona kiba kiruho umukuru Lastborn akireo twantera ngo tereza yakasite katarika sports fan story kesekenzi nti 50 tuyongereye. Yes, we bari munonga nkaba nintamba no manyo ni ndagarushere yaga kuna inahika kitaje nkanye kuri yakashoko omuonyo kuna inkoko riro navuga no musija bakamba mwita rwarushere nambuga na yagira ati musija watwoye kuri yakashoko omuonyo to ino goregare kaguma ni kutwarira ki niguma ni kutwarira omuonyo omuka naje nticho tichoro bintegara nagihayi yandagiro musija kandi aguze gara najugura kuna ashiro mukaterekanya kasharaho kamanya ko rugo kuzakiruhura nako muhumwonyo naragire gare ntwara umwonyo nagiragiraje umuhanda gwenyini mpaka hiyagukize nkahi umuka so kuna gikomero nyo nazo mbyange nazo mukabara natanga kunywanywa nukumantemo integari yatwara ki wamangoti gwashiro mukoko banayihoroze gare kandi nagiragiraje mwene kabona hati kunagira kuzashira nkashayi naze kiro nata kunashiro mukanabuza omukazi nti gare umwonyo yaguresere atinkarebere gare kureta ki ekureta umwonyo nago musezana agent no shegari yagireta yahabise umwonyo yabanza kurabaraba naye yabanza kurabaraba muna n'umwonyo gwanje hatakashishye nkera mwene umwana ukabona atakashishye kunakire nagaraka hunagisigire kandi njitira stadi unakigiro mukatara hunashanga egare iriyaho komerho umwonyo eriyaho nojya nkagikora ki nagitera rebere ekaba munana Jesus egare gume kutwara umwonyo yes hata natekateka ngo niye guve gutwara nyo ntagiro ko gukomaho ati ye kuvuga egereta yagutwara nkabona bice hari bingi hari yebe bikiriyoni biza oguna akireo Lastborn kandi tumusainingire cyahwire nakunda Western Uganda akana akora Radio 5 so no muntu wa man mutukunde turuha ku representing Runyakitara Runyankore tukabaretera comedy tukabaretera entertainment news sports news comedy inspirational stories tukabaretera ibintu bikombeka surije kwemura subscribing ngogo akire wanyu urabena baretera makuru ga sports agokurwa umusiyona so nyencha kenye nango turetere noja kongera ama groups nango turetere ebyafayo bya World Cup ebirabireho ebyo ebikutangaza abate barakoze so subscribing following YouTube subscribing YouTube following Facebook page Solomon Yaga Yori Uganda second forming page endijo ya Facebook iturata amakuru ejos inagamba ne ya Bruce Comedy only konka eshana iturabenta ba postingira za TikTok searching Ankore TV Western page ejonete tubatera makuru then hariyo Ankore TV 256 Bruce Comedy itkwatero Bruce Wenka we sign out